Selam aleykum, hürmetli teleseyirciler. Siz haberler informasyon programmasını seyretesiniz. Studiyada men Alime Kabulaeva çalışam. Veşimdeki saatqa böyle malumat. Ahmejit'te kavmiyat ve dini turizmin keşif hakkında müzakere etildi. Yangi teşebbüsler seslendirildi. Популяризация такого вида туризма важна для нас, крымчан. Трудовой койсакеллері өз проблемалары hakkında adliyeciler ile sohbet ettiler. Сегодня мы посетили село Трудовое, обратились множество граждан по вопросам получения земельных участков. Сақ шәрінде Афган askerlerinin hatırasını anmak için harbi veteranlar ve hakimiyet vekilleri toplandı. 2000'den ziyade Kırım Tatar yigitleri var idi. Üçün bizge Kırım Tatarlarga çok insanlarga, Sovet devletinde yaşayan insanlarga bu ebed hatıra konu. İcadi takım yolbaşçılarına urf adetler ve ananeler boyunca master-class geçirildi. Bu ve diğer malumat bizim yayınımızda. Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Donald Trump kütlevi malumat vositalarini fake haberler yazganlari için tanqid etdi. O bildirdi ki yalan reportajlar Rusiya ile anlaşma tizmek imkanını mürekkepleştirirler. Trump aytganına göre fake haberler televizorda bir-birinin артынан gösterilir. O emde Rusiya ile ey münasebet tizmegi istegi olganaqta qayd etdi. Keçenleri Rusiya Ichki ishlar nazirligining yol başçısı Sergey Lavrov Amerika Qo'shma Shtatlarining devlet katibi Rex Tillerson ile ko'rishdi. Rusiya Ichki ishlar nazirligining yol başçısı Subet Semerli kechgan haqda bildirdi. Мы затронули и ситуацию в двусторонних отношениях, которые были существенно подорваны администрацией Обамы, особенно в ее последние месяцы. Подтверждена со стороны Рекса Тиллерсона готовность, которую выразил президент Трамп в разговоре с президентом Путиным, преодолевать этот период, устранять все наносное, все искусственное. Договорились о том, что будем продолжать контакты, у нас будет целый ряд возможностей в течение ближайших месяцев. Ну и будем исходить из того, что когда президенты сочтут возможным, состоится и встреча президента Путина и президента Трампа. Встреча была продуктивной, прагматичной, откровенной и, по-моему, полезной. Кырым Cumhuriyet başı Sergey Aksyonov Kırım Cumhuriyet Devlet Quruculuk Nezareti Hizmetinin mudirini Sergey Timoşenko'nu becirgen vazifeden boşattı. Mudir bu hizmetinin yol başçısı olarak 2014 senenin dekabr ayından beri çalıştı. Sergey Aksyonov aytkanına göre işten boşatılığının sebebi şunda ki o Kırım territoriyasında alıp barılgan kanunsuz quruculukni ko'zatib bir şey yapmaydı. Насколько целеустремленность проверить, так сказать, большие объекты, которые там криминальным способом построены там, в нынешней ситуации. Это вот работает так наша служба архитектурного строительного контроля, к сожалению. Как бы не пришлось там разгонять всех. Я не хочу, конечно, всех под одну гребенку ни в коем случае подводить, да, как говорится, там человек человеку рознь. Но тем не менее, то есть получается инициативы ноль, выступают наблюдателями со стороны. Vaqtınca Kırım Cumhuriyeti'nin Devlet Quruculuk Nezareti Hizmetinin başı Nariman Isayev tayin etildi. 2015 senesinden başlap o muavin vazifesini beceredi. Bu haqda Emir Hakimiyet portalında neşir etildi. Bugün Kırım Cumhuriyet Devlet Jurasında kapital tamir işleri boyunca imtiyazlılar takımını tayin ettiler. Vesikaga binayen 80 yaşqa kirgen gражданларга kapital tamir etilvinin tolu tazminatı berildi. Oz nevbetinde 70 yaşqa yetken gражданларга, eğer olar oz mesken evlerinin sahipleri olsalar, yalnız yaşasalar, çalışmasalar ve tek çalışkan nefakacılardan ibaret olgan ailede yaşasalar, 50% tazminat berildi. Kanunda kaydetili ki evinin sahibi iki kategoriya boyunca tazminat aluga layık olsa, o ozu bir kategoriyani seçip almak gerek. Kanun 10 günden son çalışıp başlayacak. Финансирование расходов осуществляется с учетом межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджету Республики Крым на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества на квартирном доме. Потребность в средствах федерального бюджета на 2017 год 94 миллиона 266 тысяч рублей.
Кырым Жумхурiyet Назирлер Шурасы Ярмадада 2017 сенесі чоқ қатлы evlerdeki квартираларының капиталь тамир етілуіне минималь ödeme 6 ve 16 рубле olacağını тайынледі. Кырым Жумхурiyet Milletler Ара Münasebetler ve Surgun etilgen gражданлар işleri boyunca Devlet Komiteti Kırım Jumhuriyet Kurort ve Turizm Nazirliginin beraberlikte Yarmadamızda kavmiyat ve dini turizm inkişafı hakkında milli medeni muhtariyetlerinin milli cemiyet teşkilatlarının reberlerinin gerek massa olup geçti. Tafsilatlar bizim levhamızda. Кырым Жумхурiyet Курорт ve Туризм Назиры Сергей Стрельбицкий кайдытты ки Назирлик хавмия туризмге айры дихат айра. Чүнки Кырымда бу турист yönelişleri inkişaf etkенлеринден биридир. Бу сине кезеңти ve туристик программалар форумы ile баглы Малый Иерусалим адлы туристик жолу ачылуында 10 yılına багышланган тантаналы тадбирлер кечирмек планлаштырыла. Кырым Жумхурiyet Курорт ve Туризм Назиры Сергей Стрельбицкий Курушев китыштында тешебюс ile чыгышта булынды. Бу мирасемни милли медени мухтариятлер ve милли жемиет тешкилатлар ile кечирмек. Назирнын фикрине көре бөле тедбир тек туристлерге дегилди. Эн эвеле крымлылар үчүн мираклы олачак. Когда представители народов проводят вот такие мероприятия, оно дает возможность людям, больше узнать о традициях, больше узнать об истории народа. И это дает очень серьезный эффект в дальнейшем развитии туристической отрасли. Devlet Milletleri Komiteti'nin reisi Zaur Smirnov böle tedbirler keçiruvinde komitetinin buyuk istigini ve intuluvunu kaydetti. O belgelengen planları amelge keçirmek için yardım etmege hazır olganını bildirdi. Мы давно об этом говорили с коллегами из национально-культурных объединений, о том, что у нас есть ресурс, у нас есть желание, самое главное, у нас есть чем быть полезными в целом для общего дела республики. Это развитие туристической отрасли, которая является сегодня у нас в Крыму базовой, и, конечно, все мы от этого зависим. И то, что сегодня многонациональный Крым по традиции, по тому наследию, которое мы сохранили, интересен именно своим наследием. Кырым Жумхурiyet Кырымдата региональ милли медени мухтариятынын азасы Севиля Эмиралиева кайдытты ки кавмия туризм Кырымдатар медиентini рахбетлештирмек үчүн буюк эмиет ташый. Бу бизни да зияде танытар ve медениетimizni хусусиетлерини ve дөлберлигини айдыңлатмага имкан берер. Популяризация такого вида туризма важна для нас, крымчан. Почему? Дело в том, что подрастающему поколению будет уже наглядная картинка. Мы воспроизведем у них на глазах всю нашу историю, ведь истоки позволят нам развиваться в будущем во всех направлениях без исключения. Kuruşuvның sonunda Devlet Milletleri Komiteti'nin reisi Zaur Smirnov Kurort ve Turizm Nazirine işbirlikinin böle şekilini tapkanı için teşekkürler bildirdi. Emdi Gasprinski adına medeni merkez ile neşir etilgen Kırım halklarını ve tarihi hakkında kitapını bağışladı. Kitapta Kırım'da yaşayan halklar tasvir etilgen, onlarına unikal fotoresim toplanları berilgen. Bağışlar arasında Naş Kırım adlı medeni marif mecmuanın birinci sana oldu. Hasan Abibulayev, Hasan Zivadinov, Millet Telekanalı. Бүгін Ахмеджет районының Трудовой көйінде Devlet Milletler Ара Комитетінің адлейчилері консультация кечірділер. Хатырлатамыз бедава меслиятлар Қырымның Эрбі районында кечіріле. Сакинлер насыл суаллер или мұрajat еткен ақта ембетекелев қамызда. Проблемлер жедвелі ішті денішмей. Трудовой көйінің сакинлері Қырының дигер сакинлерінің расызлаған суаллер яны реабилитация весекалары гражданлық әлді етіп, социаль паралар алу ве мүлкет ресмелештіруі меракландыра. Зарема Галахова мамақ көйінде яшай. О 2007 сенесі ев алмақ үшін қызының евбетке қойған еді. Бұл сене есе оны антан чықарғанлар. И вот мы столько лет стоим. Біз о қадар вақыт невбетте тұрдық. Эрсене весекаларны таздықла едік. Шымды қызымны себепсіз жетведен чықардылар. Бізге мектуб келді. Ама біз бұның себебіні аңламаймыз. Не үшін? Акт обследования жоқ еді. Арзы Эмирова үш балалы ана. Очанкой районында прописка етілген. Ама өзі шымды Ахмеджетте яшай. Адлиежелерден мескен меселесінің насыл чезмек мүмкін деп сорай. Могу ли я получить? Мен чоқ балалы ана оларақ топырақ алмаға ақым бармы? Мана башта Ахмеджетте прописка олынмақ керек. Сон 5 жыл кечкен сон мана топырақ бережеклер деп жауап берділер. Бұндан ғайры менің бабам сүргін олынған инсан оларақ ев алмасы мүмкіндігіні білдім. Адлиежелер көз сәкинлерінің ең актуаль суаллеріне жауап берділер. Олар қайдеттілер ки бұл социаллыға гражданлар үшін пек мұйым ве керектір. Бүгін чоқ сәкинлер топырақ гражданлық меселелері бойынша мұрajat еттілер. Біз оларға шер ве район мемуриетлеріне мұрajat етмеге тевсие еттік.
Hatırlatамыз, эрафта адлия консультациялары Кырымның чешет көшелерінде кечелер. Мунтазам суретте бу көрүшүүлөргө чоктан-чок гражданлар келелер. Олар бедава кечирилгенин кайд этебиз. Невбеттеги консультация мартын 3-нде Судак шаарында кечecek. Гүлнара Каримова, Энвер Аблязиз, Милет үчүн. Сақ шайырында Афган хатырасы скверінде эляк олған интернационалист аскерлерінің абидесіне гүллер қойылды ве митинг кечті. Жан берген Афган аскерлерінің хатырасына аңмақ үшін арби әрекетлер ветеранлары иле бір сырада ерлі акимет векілері, шайыр сәкенлері ве мусафирлері, мектеп тәлебелері келділер. Тедбірде бізі мұхбирлеріміз деп болынды. Сақ шерінде ватанның сынырларындан тыш қызмет буржуны эда еткен русиялелерінің хатыра күніне бағышланған тедбірлер кечті. Бұл күн әр ел қайт етілі. Чықышта бұлынғанлар қайт етілеркі Афган женкі халқының евлядларыны жойған ана бабаларының хатырасындан ешбір вақыт сіленмес. Бұл олым телекүсіне бақмадан Афганистан топрағында барышық ве тыншылық olmasına ынтылған аскерлер ақта хатыра. 2000'den ziyade Kırım Tatar yigitleri var idi. Üçün bizge Kırım Tatarlarga, çok insanlarga, Sovet devletine yaşayan insanlarga bu ebed hatıra konu. Üçün bu meydanda er yılımında jıyılşalar, er milletten adamlar. Топланғанлар эляк олғанларының хатырасыны сүкүнет дақасынен андылар ве мемориалға гүллер қойдылар. Бұл тедбірде эсас мақсады Афганистандаки женг ве интернационалист аскерлер ақта тарихи хатыраны сақлап қалмақ. Гражданлық ноқтайы назарны ве ватанперверлік дүйгусыны шекелендірмек. Бұл мерасим elbette ki bizim Kırım Tatarlar yani Müslümanları için balaban bir rol oynamakta çünkü Afganistan'da gerçekten o vakitleri yani çok Müslümanlar da var idi. Cenk'te olup işte o yerde vefat etken çok Müslüman kardeşlerimiz var. Ve bizim benim mesela imam olarak asıl vazifem bu yerde olmamın sebebi o geçmişlerge o yerde vefat etkenlerge dua etmek için. Sonra rayon medeniyet sarayında kontsert rekviem teşkil olundu. Anda Afgan askerlerini şerefli yarlıklar ile takdirlediler. Памятник построен по инициативе нашего совета ветеранов Сакского городского совета, Сакского района совета ветеранов войск Афганистана. Память о тех ребят, кто не вернулся оттуда, с Афганистана. Там в том числе и русское население, и наши ребята, мусульмане, крымские татары. Яны хатыра саны бұл вақия ақта Афган женгінден 14 бинден зияде совет аскер қайтмағаны ақта хатырламақ үшін тайын етілді. Чоқысы тарихчелер Афган женгіні улу ватан женгінден сон юз берген ен дешетлі веқанлы уруш мейданы деп саялар. Лилия Виджат, Аким Бекиров, Милет үчүн. Бүгін халқлар достлық evinde Кырым татар халк ағыз яратылжығының услебиеті ве репертуар саясеті урфадетлер ве ананелер адлы мастер-класс кечті. Мерасимге Кырым Жумхуриетінің милли медени ижади тақымларының реберлері ве жанр бойынша мутахассислар давет етілділер. Мастер-класста біздің мұхбиріміз Мухаммед Зикиряев да болынды. Böyle gibi merasimni halklar dostluk evi birinci sefer geçirir. Ama buna bakmadan Ablyaz Veli ve Munir Ablayev gibi mütehassıslarını dinlemek için kelgen icadi takımların reberleri az değil edi. Ukrayna'da nam kazangan artist Kırım Akademik Muzikalı Teatrının baletmeisteri Munir Ablayev yaş neslimiz öz medeniyetini ve urfadetlerini bilsinler. Bu merasimler tamam şu maksadın geçirildi dep kaydettim. İsterim ki böyle master-klasslar çokça olsun. Ne için deseniz çok kolektifler doğru yolundan gitmiyorlar. Bu folklor tarafından, etnografiya tarafından. Ben bu meseleye pek ciddi bakam. Ne için deseniz biz bu şeylerini yapmasak bizim etnografiya, bizim folklor da kayıp olup gider. Halk ağız yaratıcılığı, bedi obrazların tasvir etilivi ve urf adetler elementlerinin sanalaştırıp hususiyetleri, Kırım Tatar medeniyetinin incelikleri. Masterclass bizim halkımızın tarihini ve urf adetlerini öğrenmek için merkez oldu. Demirel ansamblinin reberi Zarima Osmanova gelecekte böyle gibi merasimlerde zinatdaşlarımla çokça görüşmek istedim dep kaydetim. Bugünkü masterclass bu pek yaxşı tecrübe ve bilgidir. Men belesem bizim yaşlarımız öz halk ağız yaratıcılığını bilmege gerekler. Men bu masterclassını pek beğendim.
Халықлар дослық эвінің этник-медени программалар бөлігінің мудирі Гүлчер Зекиряева айтты ки, бұл мерасимлер санат ожаларына ве хореографларға халық ақыз яратыжылығы образларын инжеліклерін огренмеге ярдым ете. Мен берлесем, біз кележекте де бөлек хибі тедбірлеріні кечережеміз, чүнке бұл біздің ижади коллективлерімізге керек. Ама бұл мевзу бойынша біз чоқ çalışмақ керекміз. Біз өз фольклорымызны сақлап огренмек керекміз. Тешкилатчылар ишандырдылар, бұл мерасимлер якын вақытлары аненеге чеберележек. Келечекте олар мастер-классларға медениет ве санатшынаслық саасындан башқа мутихасысларны давет етмеге планлаштыралар. Гульнара Каримова, Мухаммед Зекиряев, Дмитрий Низовой, Милет үчүн. Алупкада Рустем Эминнің топламындан ресамларының эсерлерінде Қырымның мимаржылығы серлевалы сергі açılды. Энді курорт шерінің сәкенлері ве мұсафірлері Қырым татар халқына хусусан медениетіне бағышланған бір sıra эсерлеріні сейір ете білерлер. Сергінің açылуында мұхбиріміз Мавиле Эюб де болынды. Сергі Совет Бірлігінің экодефа қараманы Амитхан Султанын музейінде açılды. Қырымның ажайып табиаты, озгүн манзаралары, деңіз ве мимарчылық қабиделеріні, будулберліклеріні ресімлерде көрмек мүмкін. Рустем Эминов 1999 сенесінден башлап, Қырым татар халқына айт олған қиметлі эшияларны ве ресімлеріні топлап башлады. Сергіде Санкт-Петербург ве Харьков ресам академиясының эсерлері тақдым етілді. Бұл серги біз үшін мерақландырғаны, бұл эп ресімлерде біздің Қырым татар евлері, соқоқлары, Қырымын манзаралары, пек güzel, ажайып манзаралары көстерілі. Ве бұл серги Рустем Эминовның шахси коллекциясындан алынған. Әбетті музейіміз үшін мерақлы олды, чүнки әбетті біздің Қырым татар Қырымымыз тасверлене. Ондан бұл серги ашмаға бұл музейде қарарылды. Қырым әр вақыт ижади инсанлар үшін үлхан берген ер оларақ сайыла. 17 ресамның эсерлерінде Ярамаданның тар соқоқлары, озгүн табиаты, eski кереметлі evler, camilері, insanın keyfi, düşünceleri etraftaki alemni birleştirip aksolungan. Sergide 20'den çok eser olsa da, onlar hepsi bağışlanmış Kırım'a. Anda çeşit türlü usullar, çeşit türlü boyalar ve diğer taraftan bu çeşit türlü noktayı nazar. Bu ressamlarının yaşları da çeşit türlü, milletleri de çeşit türlü. Sergini ziyaret etmek için hem mektep talebeleri hem de yerli sakinler geldiler. Ayşe Kurbidinova Rustem Eminov'nun toplamından tertip etilgen sergilerini er vakit ziyaret etti. Kadın kaydetkenine göre bu sergi alel husustur. Çünkü eserlerden yapısı bir mevzuda yazılgan. Tema выставки Minareты Крыма. Serginin mevzusu Kırım'ın minareleri. Çünkü resimlerde esasen camiler tasvirlengen. Bir insan hususun Kırım tatarları bu dülberlikinin tabiatını çeşit renkli yapılgan eserlerini korup ilhamlana. Bularının episi bizim kanımızdadır. Resimlerinin episi uzun göre dülber. Lakin men bu resimni pek beğendim. Sergi aprelin ortasına çalışacak. Kırım'ın tabiatına dalmağa istegenlerden episi Alupkaga, yani Sovet Birliği'nin ekkedefa kahramanı Amитхан Sultan'ın muzeyine davet oluna. Mavile Eyyub İbrahim Ganiyev, millet üçün. Кеченлері кезлерде Қырым футбол бірлігінің ачық қыш купы черчевесінде невбетеке матч олып кечті. Бізім Қырым татар Қызылташ тақымыз Самара шәрінден келген Крылья Советов тақымы иле ойнады. Матч ютықсыз екінленді. Эсап 1-1. Невбетеке матч енді базар күні бекленіле. Қызылташ Қырым премьер-лигасының лидері Крым Теплица тақымы иле ойын кечірежек. Бұл мерақлы ойынны көрмеге істегенлер эпсі февральның 19-ында saat 14'te Крым Теплица стадионына давет етілелер. Шымдылық бұл эпсі малюмат бізі мұхбирлеріміз әнді яңы малюмат üzerinde çalışmaға девам етелер. Оның үшін кележе хаберлер информацион программасыны saat 20:30-да Нариман Тарсинова иле қачырманыз. Көршмек үзре, сағылықен қалыңыз.